Kanadski režiser Denis Villeneuve je meni trenutno jedan od najzanimljivijih režisera zadnjih godina jer gura, ajmo reći, odraslije znanstveno-fantastične filmove u kina i bira teme koje pašu njegovom stilu, što je ukratko sumorna atmosfera, lijepi poduži kadrovi krajolika, bilo da se radi o vanzemaljskoj planeti, svemirskim brodovima ili jednostavno neboderima grada. I često korištenje zapravo ružnog, ispranog, mutnjikavog filtra, što sve skupa zapravo sasvim lijepo paše u njegove SF-ove i druge filmove koje je napravio u prethodnih 10 godina. U zadnjih par tjedana sam pogledao sve njegove nekanadske filmove, odnosno sve bez onih ranijih koje je snimao na francuskom jeziku, s obzirom da je on iz francuskog govornog područja Kanade. Uglavnom, pošto nisam napravio zaseban komentar na Dinu 2, odlučio sam se za ovakvo jedno rangiranje njegovih 7 američkih filmova, odnosno točnije 6 plus jedan kanadski, ali koji ima hollywoodsku zvijezdu u glavnoj ulozi, pa recimo da paše uz ove ostale. E sad, iako sam rekao da mi je režiser drag i iako sam rekao da on radi fine SF-ove za odrasle, a ja volim znanstvenu fantastiku, to mi je daleko najdraži žanr, to ipak ne znači da su meni njegovi takvi filmovi baš najbolje sjeli. Izuzev jednog koji je na čvrstom prvom mjestu ove liste i meni među najdražih 50 filmova svih vremena. Jednostavno, teme i obrade i nastavci na SF-ove koje je napravio meni uglavnom nisu zanimljivi, kao niti neki drugi filmovi koje je snimio, pa tako naravno upravo vezano uz to moram naglasiti, ovo je moja lista po mom ukusu i mom subjektivnom dojmu. Vaše liste se sigurno razlikuju i ostavite ih slobodno dolje u komentarima. Idemo po redu. Na posljednjem mjestu je upravo spomenuti od svih ovih filmova najstariji kanadski film sa Jakeom Gyllenhaalom u glavnoj ulozi, ili točnije možda ulogama, ovisi kako si želite protumačiti film. U filmu Enemy on glumi profesora koji otkrije da u okolici postoji filmski glumac koji izgleda isto kao on i odlučuje ga pronaći, i snovi, obsesije i pauci, što veliki što mali, igraju bitnu ulogu u filmu. U osnovi ovo je čudni thriller koji jednostavno nije za mene. Sama napetost u priči koja je tu osnova zbog postojanja svojevrsnog duplikata mi jednostavno nema smisla. Likovi se ne ponašaju prirodno niti reagiraju normalno na situacije, sve skupa je čudno i daje čudan osjećaj. I to ne na dobar način, jer realno ja općenito volim čudne filmove i filmove koji zahtijevaju nekako dublje objašnjenje, ali ovaj jednostavno nije bio za mene, jer mi nije imao smisla. Čitao sam na kraju filma teorije o čemu je film zapravo, ali niti ta objašnjenja mi jednostavno nisu bila zanimljiva, tako da mi je Enemy definitivno najslabiji Villeneuve film od onih koje sam gledao. Da me se pita koje su mi najmanje zanimljive teme u filmovima i serijama općenito, jedan od odgovora bi bio obračun kartela u Meksiku, tako da mi Sicario koji se bavi upravo time već sam po sebi nije izgledao zanimljivo. Iako moram priznati da je film na kraju sasvim ok akcijska krimi avantura sa malo moralnih konflikata koje pratimo putem agentice koju je odglumila Emily Blunt, film mi i nije bio nešto značajno zanimljiv sve do zadnje trećine koja mi je film doslovno spasila. U njoj dobivamo odgovore oko najzanimljivijeg lika u filmu, odnosno lika kojega glumi meni uvijek genijalni Benicio del Toro, i taj kraj je baš zadovoljavajuć, što mi je, kako sam rekao, spasilo dojam o filmu. Ali opet, ovo jednostavno kao i prethodni nije bio film za mene, iako mi se daleko više svidio nego Enemy. Sasvim je ok za pogledati jednom, ali što se mene tiče, to je sve. Naravno, film je izvrsno snimljen i scenarij funkcionira jako dobro, a uz spomenute Emily i Benicia i drugi glumci su mi ovdje genijalni i karizmatični, pogotovo Josh Brolin, ali jednostavno mi tema nije zanimljiva, pa mi tako film nije ostavio neki duboki dojam, niti želju pogledati nastavak, koji Villeneuve inače nije režirao. Na prvi dio Dine sam dao zaseban komentar, ja nisam nikada čitao Herbertovu knjigu, ali sam općenito upoznat sa pričom i likovima, i nisam ljubitelj niti jednog niti drugog. Meni jednostavno Dina i ono što ona pokriva, taj religijsko-politički rat uz mrvicu relativno nezanimljive mistike, jednostavno ne leži, nije mi nikad ležao niti tijekom Lynchove Dine, niti sad, a niti glavni lik mi nije simpatičan, iako realno možda niti ne treba biti. Uglavnom, film sam po sebi lijepo izgleda, nije ništa spektakularno lijep jer realno radi se o pustinskoj planeti, ali kao što sam rekao u uvodu, to baš paše u režiserov stil, tako da je film zapravo vizualno stvarno lijep i efekti su dobri i koreografija i glumačka ekipa je fenomenalna, a Villeneuve ako voli tu priču pa si je dao truda i pokušao je sažeti i prenijeti što je najbolje mogao. Koliko sam vidio, fanovi su uglavnom zadovoljni ili je bar većina njih, no prvi film je možda mrvicu ipak predug, malo toga se dogodi i na momente je jednostavno dosadan. Jako mi je drago da je ova visokobudžetna adaptacija napravljena i što više nadam se da će se nastaviti dalje. Opet meni Dina samo po sebi nije zanimljiva, ali i ovaj i njegov nastavak su mi na kraju kao jedna filmska epska SF saga, čisto ok filmovi za jedno gledanje. I nije da jedva čekam, ali sigurno ću pogledati i treći kada stigne.
Znam da se ponavljam, ali spomenuo sam i na početku da mi odabiri projekata koje je Villeneuve obradio nisu zanimljivi, pa kao niti Dine, općenito ja nisam ljubitelj niti originalnog Blade Runnera i nisam nikad bio. Kad sam ga prvi puta gledao davnih dana u djetinjstvu prije nekih dobrih 30 godina bio mi je dosadan, unatoč genijalno kreiranom svijetu. Kad sam ga relativno nedavno pogledao opet odraslijim očima, i dalje mi je zapravo dosadan. Tema da li je sintetička osoba stvarna, da li ima dušu, da li može postati prava sakupljajući iskustvo i slično, mi nije zanimljiva, osim ako se radi o nekom liku kojeg jako volim ili postoji nekakva dodatna misterija, a u osnovi prvi Blade Runner nema to. I tako mi je Villeneuve nastavak daleko bolji film od originalnog. Iako nastavlja onu početnu temu, to radi putem zanimljivije komponente uz dodatnu zanimljivu misteriju koja se opet savršeno nastavlja na događaj iz prethodnog filma, što jako cijenim jer volim kad nastavci to rade. Nije me oduševio, ali koliko se sjećam uživao sam u kinu gledati ga taj jedan jedini put na velikom ekranu i mislim da nisam spomenuo, ali Denisjevi filmovi su zapravo svi baš upravo namijenjeni kinoplatnima jer izgledaju vrlo lijepo. Ne šareno lijepo, ali dalje jako vizualno spektakularno. I zapravo mi je žao što prvu Dinu nisam mogao gledati u kinu, ali na sreću drugu jesam. Jako sam se dvoumio staviti Blade Runnera na prošlo mjesto ili ovdje, a Dinu 2 na slabije mjesto odmah iza prvog filma, ali neka bude ovako, iako su mi realno prethodno ovo i možda čak i iduće mjesto zapravo tu negdje. Dina 2 je bolji film od prvog dijela, što više imam dojam da je Dina 1 jednostavno mogla biti sažeta u malo teksta kao na početku Star Warsa i ne bi se izgubilo puno. Film je puno brži, zabavniji, sadržajniji i efektniji od prvoga, ima čak i mrvicu dobrodošlog humora. Efekti i koreografija su opet izvrsni, glumci su odlično odabrani, uključujući što se mene tiče i Zendayu koja je imala vrlo dobru kemiju sa Chalametom koji mi nekako općenito postaje sve manje i manje antipatičan. Jedini glumac koji mi je stršao u filmu je Christopher Walken kao car koji je izgledao kao Christopher Walken koji glumi Christophera Walkena i za razliku od bilo koga drugoga nisam imao dojam da vidim cara, odnosno lika, nego glumca što me malo izbacilo iz filma, ali izuzev toga što se glumačke ekipe tiče sve je tu drugo meni sasvim u redu. Za priču se vidi da je malo kondenzirana, ima tu malo teleportacije po planeti i lokacijama i možda bi mi bolje pasalo da su određene sekvence bile dio prvog filma, primjerice upoznavanje sa likom kojeg glumi Austin Butler, jer bi mi tako saga bila malo uravnoteženija. Ali opet ja nisam ljubitelj Dine i kao i prvi ovo mi je film za jedno gledanje. Ali jako mi je drago da su ovi filmovi snimljeni, da postoje i da su izvrsno prihvaćeni od strane publike jer to daje nadu za budućnost i tko zna što bi od Villeneuva moglo doći idućih godina. Obožavam filmove u kojima do kraja, bez obzira na predvidljivo, sve kockice fino sjednu na svoje mjesto i sklope konačnu sliku priče koja ima smisao, bez obzira o kakvom se žanru radilo. I Prisoners je takav film, jedna vrlo zabavna i zanimljiva krimi misterija sa dobrim glumcima, dobrom misterijom i malo testiranja moralnosti koji unatoč tome što traje 2,5 sata nije nikada dosadan. Možda sam upotrijebio krivu riječ kad sam rekao zabavna, tema je ovdje zapravo jako teška pošto se radi o otmici i potencijalnom ubojstvu dvije djevojčice za kojima tragaju roditelji uz pomoć frustriranog policajca, ali tempo filma je jednostavno izvrstan, a kada se to pomiješa sa meni uvijek zanimljivom misterijom, tko je krivac i zašto, onda sve skupa ispadne zabavno. Opet nije film koji ću skoro ili možda ikada ponovno pogledati, ili ovo je stvarno izvrsna krimi thriller drama. I na vrhu je jedini Villeneuve film koji ja apsolutno obožavam i koji me oduševio od prvog gledanja i koji mi sa Marsovcem Ridleya Scotta i Nolanovim Interstellarom spada u sveto trojstvo SF-a zadnjih 10 godina. To je film sa meni fenomenalnim twistom, izvrsnom pričom i likovima, vrlo zanimljivim tipom invazije vanzemaljaca koji hvala Bogu nisu humanoidi i vrlo zabavnim i zanimljivim načinom rješavanja cijele misterije putem lingvistike. I film izgleda predivno, opet Villeneuveovski sumorno, ali to savršeno paše ovdje. Arrival sam gledao već nekoliko puta i nastavit ću ga ponavljati i dobio je svoje mjesto među meni najdražim filmovima svih vremena i nadam se da će biti još ovakvih domišljatih i zanimljivih uradaka znanstvene fantastike u budućnosti koji će baš pogoditi u sve ono što ja volim. Što je vama Denis najbolje napravio do sada? Vaše komentare i liste ostavite ispod u komentarima i pozdravljam vas do idućeg puta.